Kadom, penani getting people thought, Nevang Tulu. Nila Sopoleke Amicali Jenny Long, content of that, Athenon K, Ronkera Porpinak. Penanatum put a high, La Sopolo Puji, Sita, Kali. Tuning 2024 on Inkani, Anon Kimeda Lapen, Anon Kahino do. Tam Talong, Lapen, Kanton and Sita Melong, but keep them all aside. Nay, nong nung lok plan negative on Koji Kali, ni nong gachi you consider a so come clan. Ate, a Cairo can clan prank play potente, a so come Henupu, Posonga Senipo. Lassi, Horzonont, Muna Penakibidum Tantekpu, Horzonute, Arakila Son. Well, Nelly Hilo Sotkuru, Lasinaman Peru Kaitan Tompan, Lamte, Apuru. Non pen ceklo yon aprang ni ejang pi lover polam the an ponsi isi a video selam. Kulo bang so video long jithur jethar bori bor apen lag isira suri cap abat jot an avius long. Lasi chorul hangle to phan la pon amuluk la neli video long ka chetu dono pon. Jong sila lag isia munita subscribe tekang at posonte am thuse mithu lang polo. Labang solam thini likai loi thelake pening surhini ra inkora pho aningkan ar koi ni phaisi mate ningkan kimi arni ejang pi lover po video ta release ello na lang adoma lang thu sinang no ne phong lang gi sitame ni nang khelang nom dia mega bang ke prek pik labang su ejang pi lover po lun ke jethang pik rong phurong ling arju dead anpen na hokle dam sita ne inud ejang pilavar lasi rong phurong ling ta arju plot an rong phurong ling arju plot chot kali nihang ni jang ti char plot an penang ji non la arjan ke klang bangke tum jang han jang krong jang li jang tum sai ti ejang pion female ho Nona dun tuki bang ji lagi contestant number 7 lagi tami mirmili hansipi kelang bang pajut hulu lapen rara phansi tame arji aprang si ke ne dai ne alun tangte lapuan ang tongke the lapen an parsi a video bang ke je thangji pusine mathal lapen ka chonghong tar je ding piglo ka chonghong but ningkan ke me new year ho si release ji pusining thelo lapen new year ar ni thot si nang release ta release lo a video na release that pen ne expectation along anabang ke ledam dedet alun la pana hype pen ke a video bang panglang pong sido ko ne penangan mate nut bahni phon arju lola bang so a video puthak sida me aluno son an bang ke aning dog bang amide la ejang pilaवर po video ke aluno son an favorable kali la sila solun phane remake selam mela bang bollywood tumni ke south indian film a remake selam le la ke methang karbelun hiyan pot remake selamun mela. This is just a small review. Kijui ke dam ke chu ke jun ke munida kailong ke thi thetik ke do po la pen do bompo. Zondak taxi sui ni ra inkore training kan ke jud elo non bang ke sui ni ra inkore pho aning kan lo. Lasi ke chengsia video la. Bang suri pharo muni rum ke salam tanglo la pen salam elo. Chitamineli bang ke apor ka duria joksi dodun joy lo. But apor nang le tanglo nita YouTube rewind video salam nang po. Bang ke New Year aprang ke salam. Sitami tum ke New Year pudang te rong kera hulu. Athe ladak pensi arna mahai johangji. Ningkan isi aparman. Ne YouTube lo ningkan pli claim that pen 2024 ningkan hello ningkang sam nai. La pen la bang so ningkan lo nili high la pen low sitame dolo. Ne rose video penang an salam lo la pen lam arna phan sitame penang an review pi dang lo. Lapenan parta hiniki thomba ke rada phan ameka papranga video sita meneli selam lo lapuson selam bo amade telephone bang henoda 2023 aning kan le genu vlogs YouTube channel ko man hegdet po man lita masap so long don chong la sonta taxi pining mate chuling 2024 aning kan ta Dr. Kiara nang amat ne channel bang turn over long lok lo thanks to Dr. Kiara la so pena joksi penangan ke alam chelong lo la pen controversy si tami dolo la son si Samson Hanse pen sot guru duarong pi pen sot guru la pen the secret life pen sot guru like any limit hang alam lo
Dupik lang lapusana controversy lai sia da topic pen. The Secret Life with Kiri Bhai, Samson Hanse with Kiri Bhai. Nona porke council yo tong loke chokchi. Lasi tangka ke nahok talong un. Rason siya ke joy kepen pulu tangte YouTube long lo tangka ke earning ke joy nailo. Without investment man sinang a profit ma profit la. Sita ake nang sod nai bang ke a por chi pinang ji. Lapen, the easiest way to earning money on YouTube is controversy. Nang kumani numbak ke thangu choda muni pan rip dun log non. Paisa hi paisa hoga. Enene le arlenga phi munir ke thogon toy ga lilu lahai tum ta tangka phan lu. La son thak taxi YouTube long earning ji pulu tangte kumani ke mimu chot che thangu choda muni tum phan lam e thebak budun do mod nang tum controversy long. Sita phula pupen bang nang reply dun nang dei. La son thak taxi ihudi sia por Samson pen nile ke che person. These are all the controversial point. You just enjoy the video. Lapen nang klang thulo e jang pi lover. Labang so video ni like silam nun pen. Ni channel long ke cheng si 1 lakh views ke long a video la. Thanks for your support. 2024 aning kan ni channel long views ke ong naya video upload ang te la hen lo. Ni ajar so na claim sita nang tumo farman si claim lo. Lapen muke bang jilang ani sita me claim bom jilang lapen nang pangnek bom jilang. Jongsineli nanitum kumat ne phan ningnang poilak potang te dia ikha nili ke amunit jila putne lo kapang ne ga phan chot lesineli ke chelata thek thelo. And that's it for today. I hope you guys enjoy it.